Ternyata beda ongku saya debuaki nang kitab bro. Cek beda orang masuk surga tanpa hisab, ben orang masuk surga ki ngakui hisapan, beda ternyata bang. Tahu sama masuk ke surga, masuk ke Malaysia, beda sih masuk tanpa hisab, beda sih kalau ben hisab pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula anu pak, ibarin kan panapanya mana, pasti ben Allah depak ke Malaysia, masuk lebat Sepang. Jadi panapanya mana, depak dekat disa, depak ke Sepang itu parapan teru cerita. Kuntoron dari panapanya mana dari pesawat, kita petugas migration itu parapan petugas migrasi itu parapan neku paspor setompoan. Jadi nureng itu le banyak saya kempo ampun, le banyak saya pamulai. Jadi munten gue cari ngan tahun ning lu gelu nah. Bareng saya setian itu betul gue nyambi bareng anu akoto. Parapan operasian kaji. Dan gue tahun ning siapa napa operasian hinang tenang bakun pak. Jadi depak kantrian ngantri abit teritan lo teloan umi dan gue pas beda bareng dari mundis kabupaten tengah mundis sudah jaga. Jadi apa orang itu masukan ke pengantrian guys, pengantrian ke apa namanya mana ke kotak guys, umi dan gula pas bareng gitu. Tining si umi gitu thank you pak. Padahal si kakak batir gitu umi. Polana tak teman uning toko ipereksani tahun salah aja wah pasti tendang deki saya gitu. Si kakak batir tadi motor mulai lum sebelum mama nabi pereksani saya gitu jauh pernah. Kento anu nah kento penjamin nah gitu matur melulu ternyata tinggal depak ke konter kento depak ke antrian kento teritan kupah bedereng nyak tanyaan sekento ke umi coba langsung ipokona cap jari iya tok masuk nungolonong teritan tining semalai dan gula ben bareng kento teritan aba sal di pertanyaan teritan sabareng tanya aki salah amarin tanya aki kita lolos pak ki suruh masuk ke office lagi teritan salah ki suruh masuk ke office pak ki beri tulisan mencurigakan nih kok jangan kok mencurigakan dari apa anda jangan peke ki suruh masuk lagi gitu kayak benten tak masuk ngantri pole baru tinggal ngantri pole gitu perapan ngantri gitu dan gue mikir aduh ternyata beda ongku saya debuaki nang kitab bro. Cek beda orang masuk surga tanpa hisab, ben orang masuk surga ki ngakui hisapan, beda ternyata bang. Tahu sama masuk ke surga, masuk ke Malaysia, beda sih masuk tanpa hisab, beda sih kalau ben hisab pak. Mun si tanpa hisab yang kibah nuk tadi pertanyaan cerita. Mun si kalau ben hisab masuk ki mun kapolan yang tidak mes di pertanyaan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma syanu al-qail qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'adah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama,
langkong-langkong ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri si abdina sangat amulja ki ta'zimi ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri si abdina juga sangat amulja ki ta'zimi ajunan si mulja Kiai Mahbubur Rahman Khairuddin si abdina juga sangat amulja ki ta'zimi ajunan si mulja Kiai Muhammad Ali ajunan si mulja Kiai Haji Muhammad Siri ajunan si mulja Kiai Nur Kasim ajunan si mulja Kiai Muhammad Nur ajunan si mulja Al Ustad Ahmad sarengan setejah para kiai setejah para guru tokoh masyarakat para sepoi kak dinto tempat si kesetejana tanpa terkecuali abdina amulja ki abdina ta'zimi sahibul hajah sahibud dakwah tuan rumah ajunan si mulja Taretan Romli sareng Toriah ika dinto tempat sekeluarga ari samangken dadi sebab along polong abdina ben ajunan dalam rangka pengajian rutin Jumatan kalaban pangarep malar muka sareng Gusti Allah abdina ben ajunan itu tiyakin orang sesemak ngaoleh ridon Allah Subhanahu wa taala pangaporan Gusti Allah tetielan-celen isaporana tusana abdina ben ajunan amin Allahumma amin ajunan Bapak hadirin muslimin seteja kaum pengajian kaum rutin Jumatan si sami-sami imul jaki sareng Allah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi alhamdulillah abdina sareng ajunan ini sore hari samangkin kak dinto paringi kesempatan sareng Allah kaangkui along polong i dalam kesempatan bagus i dalam kesempatan kaangkui arang sareng saling painga i dalam kaungudian saling paling nasihat i dalam kebenaran saling paling nasihat saling paling nasihat kaangkui dadi orang sesabar ngadepi kajak perjalanan kaungudian kak dinto kaangkui ngaoleh ridwan Allah Subhanahu wa taala malar muka sekak dinto abadana amin Allahumma amin karena abdina ben ajunan Taretan saabit mudik nang nyalam dunya kak dinto sareng Rasulullah pernah ada bu Rasulullah kak dinto dak salah setong sahabat kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil mana bita kalib ada bu dak Abdullah ibni Mas'ud dabuna Rasulullah ibni Mas'ud beda sampian mudik nang nyalam dunya nikah pada ben orang asing atau orang sing ngampong lebet. Jadi kita pesan Rasulullah, beda sampian udik nang nyalam dunya nikah pada ben orang asing atau orang sing ngampong lebet. Katiban apa orang asing? Setong orang asing gak dinto cerita. Abdina ben ajunan manabi bedeneng inegara orang. Abdina ben ajunan manabi bedeneng di sana orang. Kak dinto biasana standar hidup kento ipatoron mun neng ipok compok manabi neng compok tibi neng negara tibi kento aku bayi parlo aku bayi acara ngalak saojeng Allahumma sholli ala Muhammad manabi neng negara tibi abdina ben ajunan aku bayi acara ngalak saojeng salon iparaje kenengan ipasepak boleh tatang ke yunjang kagapi manabi nang negara tibi tapi manabi parapan berenang negara na orang lain semisal rengko bentengah parapan beda Malaysia aku bayar acara kento taning pangalak saujeng nggak cerita thank you lagi apa karena parapan berenang negara na orang abdina ben ajunan terikat kalaban hukum negara terikat kalaban panapa nyaman adat istiadat setempat bencam semacam mah sehingga si asal ngalak saojeng salon paraja tetini kini si asal tempat sampurna korla beda tempat magelak selak tak apa-apa kita nyaman orang asing Allahumma sholli ala Muhammad kita perumpamaan orang asing atau debun Rasulullah beda sampian Ibnu Mas'ud udi nang yalam dunya nikah pada ben orang sing ngampung lebet dek remah orang ngampung lebet abdina sarang ajunan berangkat dari Kak Dinto intara ka Sorbeje atau intar dek ka Jakarta irok jalan abdina ben ajunan ngetelak bangunan genteng ajeling bangunan genteng ajeling romana orang mewah luar biasa abek Kak Dinto
keretek ilem ateh paling cuma njek genteng aroma ro kana njek genteng bangunan ruah njek genteng mobil ruah artinya abok beni pas pinareng te perhatian kangkui andi sepada ben roman orang yang pengkir jalan guys sabunten apa-apa karena abok cuma perpan ngampung lebet tak sesuai ben standar abon ben ukuran abon nang compo tak sesuai abek cuma ngampung lebet acili ngaki bede bangunan genteng paling punten abek cuma kasambu beni pasti matian kangkui andi si pada ben si bede rok jalan gak bisa arten panapa abdina sarang ajunan udi nang nyalam tunya gak dinto manabi pada ben orang asing manabi pada ben orang asing sanau saabe mantak nyaman udi jalan tu nyaman je nang orang asing tak parapan bereneng Roma tibi tak parapan bereneng negara tibi ingki narema dek kareng pareng panapa si bereneng kenangan asing gila ataupun manabi abe kento aromasa jaring abdina ben ajunan kento parapan bereneng perjalanan ngampong lebet abdina ben ajunan tak terpengaruh ataupun abe kak dinto abdina sarang ajunan kak dinto tak terikat kalaban panapa sih pedeng nang ipeng kiri jalan nang erok corok erok jalan nang erok embung gitu karena abdina ben ajunan andi tujuan mulia dek ka tempat asal mulia dek ka roman abdina ben ajunan nah, insyaallah saya mana biudi ketika itu karena tak langkong sepora pak Allahumma sholli ala Muhammad abdina ben ajunan mana biudi dalam tunya kita ngabiyaki i dalam masalah ketunyaan tapi perhatian i dalam masalah ketunyaan abak itu kan sekejaki bakal mulai mana bila kadung ngabiyaki mana bila kadung fokus bah ternyata janjina Gusti Allah depak ngerjet ke abdina ben ajunan maka perumpamaan pada ben kalampih secekak kaduri sajen dalam kalampih itu cekak kaduri sajen melarat tajenna ba iki pun punten abdina ben ajunan andi kalampih keker kaduri sajen dalam kalampih itu cekak kaduri sajen melarat tajenna malah mun ipaksa itace acare kalampih itu tapi mana bita tak dalam punten cekak kieu mun kapolan keng kerotas atas sah tarik sagoni itace sagoni locot pak sakento cukeun abdina ben ajunan ngadepi sakaratul maut ngadepi janjina Gusti Allah ngadepi patina Gusti Allah sebekal depak da abdina ben ajunan dek pasera bisa ostong persetong abdina ben ajunan mun abek kak dinto terlalu ngabiyaki nang ialam dunya terlalu lebur dek katunya terlalu seneng katunya sampai kalau pai dek kasadajana tinggal ampon aja lah Allah kento depak teritan kento sanau sangerjet pasti na Gusti Allah ngerjet kento abid pak saya keluar pak si kening ataje kento abid pak artena sobunga umur kento beni pas sobunga umur masa kalian teritan on laon pak mi sakak dinto karena tajeun abid teritan kadung cekak pak kadung cekak tapi mana bi orang kento sabiasa artinya abak kento di jalan tunya karena rasaran Gusti Allah ipa di yundang ke alam tunya engki pun tut sabiasa alako engki alako nyaman rengo di alam tunya mentah alako kan panapa sih kalau kare pakon sareng Gusti Allah kanggo alako aba alako engki alako aba udi engki udi hubungan berkeluarga engki hubungan sareng keluarga tapi pun tut sakahadir ya pun tut sakamampuna ben sakaputonna maka tinggal ampun depak ajal dari Gusti Allah depak cenci dari Gusti Allah abah ampun lah siap nyaman orang lah siap gampang naja teritan kan mangkana kadang banyak abdina ben ajunan tak kecok tenghi bagi beda keluarga anan kita datang ke pilih temu subung umur anan si bedewar luar padahal roh mana mak semak anan kita datang kapi kita kompol kapi lampon sobung umur tak keco abdina ben ajunan macam isa kecen bahkan senukuin yang setin tak sadar je kita ampun sobung umur mak bisa je gampang apa pola karena sebelum sobung umur perkara pikiran ketunyaan kita ampun le sobung dari orang kita pak jadi tak jena gampang teritan karena tak nyaker keng mun tepak kasih nyaker teritan apik pak menteran ni pasalamet abdina ben ajunan amin Allahumma amin kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil artinya abdina ben ajunan
tinggal ampun depak waktuna salat engki salat, depak waktuna atikir engki atikir, depak waktuna alako engki alako. Perkara itu mana bisa sesuaiaki sareng fungsina. Panapa bisa os mana bisa sesuaiaki sareng fungsina, kento pas detik ibadah, Pak. Panapa ibadah? Ibadah kento mana bisa sesuai fungsi. Sekocak ibadah kento mana bisa. Panapa saos, Pak? Mun la sesuai ben parlona, sesuai ben kunana, bahasa samangkina sesuai fungsi. Maksud sesuai fungsi kento sesuai kalau ben kagunaanna. Kento bakal dadi ibadah. Contoh, abdina ben ajunan ada gak dinto kan tojuna kaangkui apareng kekuatan kabadan. Thank you lagi. Dadi sobung pidana mun kabadan apareng kekuatan deeren nyaman tak nyaman, nasik kasar ben nasik selembu, cukok segenteng ben cukok sebiasa. Mun kaangkui kekuatan kabadan kento sobung pidana. Sehingga mun ada sesuaiaki sareng gunana kento. Sesuaiaki sareng fungsina, panapa sih beda? Ada kotu mun ada nampu ada kemekasan saumpama. Kadang kan beda abah kengko. Dari tekine standar mun tak kakan kemekasan tak nyaman. Iki lagi. Kan beda kadang. Mun tak kakan ke sorbeja, mun beni bakso se sorbeja rongkok ngono tak ating nang ada apa. Beda kadang seketika itu. Lah, berarti kan tak sesuai fungsi. Sesuai fungsi panapa? Ada kanggo apa reng kekuatan. Panapa bisa haus? Beda sik jagung iki sik jagung sik beda tahu tempe ki tahu tempe seder kadang make karo ader sik jagung pun tahu tempe dele ujeng, Pak. Nah kita sesuai fungsi nyaman tinggal ampun sesuai fungsi sesuai sareng kegunaanna kento dadi ibadah dari tadi tahu dadi ibadah dadi mun sesuai fungsi dadi ibadah akalampian rasopan sarongan seumpama kalampi sarong songkok kento kan tujuana kanggo nutupi aurat fungsina kalampi, fungsina sarong kento nutupi aurat. Sehingga karena fungsina nutupi aurat, asarongan panapa bisaos, korle nutupi aurat sesuai sarang fungsi kento. Tau sah sarongan si genteng, tau sah sarong genteng, Pak. Tau sah sarong si harga 3 juta, mun tak BHS, panapa nyaman kisah? BHS masterpiece pas tak nganggu ya saumpama. BHS kan 5 juta mun beni BHS masterpiece tak nganggu ya. Kento berarti lebih ampun, lebih dari fungsi. Saya tak lebih di fungsi ketok sarong si penting nutup beda ke aurat yang kui sarang abdina ben ajunan berarti kento sesuai sarang fungsi ngangkui sarong mun sesuai sarang fungsi nah kento anilai ibadah munggu Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teritan si sami mulja maka kelakuan kak dinto menebi sesuaiaki sarang fungsi nah kento sedaja bakal dadi ibadah dadi sangun abdina ben ajunan kanggo ngadep dek Gusti Allah Subhanahu wa taala mentermuka abdina ben ajunan udi yalam tunya kento pada ongku nikah kata buna Rasulullah gharibun au abiru sabil pada ben orang asing atau orang yang ngampong lebet. Amin Allahumma amin. Sehingga keluar di alam tunya kento abe panapa nyamana tak imbe katunya, Pak. Keluar dari alam tunya tak imbe katunya. Si abid keluar dari alam tunya kento orang itu si abid keluar dari alam tunya polan aben ki andi kaimbeun ke alam tunya kan pas abid tanpa malarat kento tajeun kento pas malarat si keluar ero kento melarat karena ero kento kita siap kanggo itaje ero kento kita siap kanggo ngalle ke alam akhirat aben pikir naki beda alam tunya sehingga sajian sakit cerita rasana sajian sakit keperasaan sajian sakit luar biasa. Karena abdina ben ajunan kadang banyak kita tangke abdina sarang ajunan lebel abdina ben ajunan kan beda buddha buna orang madura kadang kok mun mate kok tero derem aku laku mun leda pak ke waktona ajel setero tak pot merepot ke anak ruah setero tak pot merepot ke anak setero tak nyiksa ke anak sakit seminggu sebelum umur so sakit 5 hari sebelum umur kan tak merepot ke anak berarti itu. Lah ketika lek si mak dekati mana apa cara si bisa ketika kadang tak sakit gelu anak tak kepikiran jereng sepona sobunga umur keluargana tak kepikiran aban sobunga umur romoro le cabut sareng Gusti Allah mak gempang gelu karena aban apun lah persiapan sebelum persiapan kanggo ngadepi Pak pateh
Apa persiapan kang kui ngadepi ajal sesekejaki bakal depak dek abdina ben ajunan. Malar muka abdina ben ajunan saja. Dadi orang selebur apa persiapan kang kui ngadepi kak dinto. Amin Allahumma amin. Karena almar'u al-matal yamutul mar'u ala ma asya alaih. Yamutul mar'u ala ma asya. Orang kento ku laku mate nagak dinto bekal mate sesuai kalaban burle-burna ki parapan udi yalam tunya. Mate na orang kento sesuai ben burle-burna di dalam waktu na udi ki yalam tunya. Mun burle-burna kak dinto teritan, burle-burna kak dinto morok. Burle-burna kak dinto morok. Biasan sarang Gusti Allah pasobung umur imma parapan morok, imma salastarina morok, imma sebelum memorok, wa imma irok jalan morokah, wa imma sebelum songkan sabanapa areh ki sempat morok kade songkan tak sadar buru pas iso cabul pada Allah. Ya mutul maru ala ma'asyale. Mun burle-burna ka masjid, kadang mangkata ka masjid rebu sake oleh sehari sebung umur. Engki. Kadang sebung umur waktuna salat, engki keng melarat Pak, melarat. Melarat Pak pas parapan asojud, pas panapanya mana parapan asojud pas sebung umur parapan asojud asolat asojud sebung umur atau parapan tahiyat akhir sebung umur kayak itu bedeh keng sebuset tong melarat Pak. Mun pas sebung umur parapan asolat ketika dinto engki pas lolos sebung pertanyaan gitu Pak. Lolos gitu ning depak ke akhirat gitu taki nyatanya aki ben malaikat cek panapa pahala sungi yebe ben malaikat masuk Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula anu Pak, ibarin kan panapanya mana? Pasti ben Allah depak ke Malaysia, masuk lebat Sepang. Jadi panapanya mana? Depak disa, depak ke Sepang itu parapan teru cerita. Kuntoron dari panapanya mana dari pesawat. Kita petugas migration itu parapan petugas migrasi itu parapan neku paspor setompoan. Jadi orang itu banyak saya kempo ampun, banyak saya pamulai. Jadi munten gue cari ngan tahun ning lu gelu nah. Bareng saya setian gitu, betul gue nyambi bareng anu akoto. Parapan operasian kadi. Dan gue tahun ning cek apa operasian hinang tenang bakun Pak. Jadi depak kantrian ngantri abit teritan. Lo teloan umi dan gue pas beda bareng dari mundis kabupaten tengah mundis sudah jaga. Jadi apa orang gitu masukan ke pengantrian guys, pengantrian ke apa namanya mana ke kotak guys, umi dan gula pas bareng gitu. Tining si umi gitu thank you Pak. Padahal si kakak batir gitu umi. Polana tak teman uning toko ipereksani tahun salah aja wah pasti tendang deki saya gitu. Si kakak batir tadi motor mulai lum sebelum mama nabi pereksani saya gitu jauh pernah. Kento anu nah kento penjamin nah gitu matur melulu ternyata tinggal depak ke konter kento depak ke antrian kento teritan kupah bedereng nyak tanyaan sekento ke umi coba langsung ipokon acap jari iya tok masuk nungolondong teritan tining semalai dan gula ben bareng kento teritan aba sal di pertanyaan teritan sabareng tanya aki salah marine tanya aki kita lolos Pak ki suruh masuk ke office lagi teritan salah ki suruh masuk ke office Pak ki beri tolesan mencurigakan niku njang kok mencurigakan dari apa ana can peke ki suruh masuk lagi kento keng benten tak masuk ngantri pole baru tinggal ngantri pole kento parapan ngantri kento dan gula mikir aduh ternyata beda ongku saya debuaki nang etap ketap bro cek beda orang masuk swarga tanpa hisab ben orang masuk swarga ki ngakui hisapan beda ternyata Pak tahu sama masuk ke swarga masuk ke Malaysia beda si masuk tanpa hisab beda si kalaban hisab Pak mun si tanpa hisab yang ki bandung ngelonok tadi pertanyaan cerita mun si kalaban hisab masuk ki iya mun kapolan keng telemes di pertanyaan Pak kita gambaran bahwa aku laku itu kan itu buaki bahwa sebab beda petong polo ibu orang si bakal masuk surga yadkhulunal jannata bighairi hisab petong polo ibu ku laku si bakal masuk surga tanpa hisab tong si petong polo ibu itu nyambi rombongan petong polo ibuan ibeng cepon mak corak benyak corak milo abdi ne kiai makin dimin cerita sebanyak kento
mana erekan karo sareng lentian ba mun karo sareng Indonesia atau saummatan Nabi Muhammad petong poloy bu kali petong poloy bu banyak gitu keng saya buat ki masuk surga tanpa hisap petong poloy bu kali petong poloy bu gak dinto teritan kento mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ba berembak teritan apa coba numa apa jebar tak kok masuk surga tanpa hisap sih nggak sih nggak artinya pada ajunan belum tentu juga teritan artinya kotusan tak persoon apa iya dan gula tak pete kesambuk ke iya mun kabolani waktu nai sepang kento ummi mana penyaman lolos tanpa pertanyaan ting ten gula kento telemes mesti di pertanyaan tak mangelo misalnya kento jarang mana bi ummi kento mulai dari mangkat sampai kato sedepak ke sepang kento setambu sekali apa persoanan us mausan tining ten gula pak korako lo pak berahakan jadi lain teng paparing Gusti Allah yang hilain teritan beda petong poloy bu kali petong poloy bu orang seku laku bakal masuk surga tanpa hisab malarmu kaptina ben ajunan masa dak debu kita terman Nabi umat Nabi Muhammad sapertelok je pon cerita thuluthun kan beda nang kitab garis thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidzunubi wa khataya fayughfaru lahum wa thuluthun ya'tuna bidzunubin wa khataya idham sepertelon ke ento masuk surga tanpa hisab sepertelon umat Nabi Muhammad berarti mun sejuta umat Nabi Muhammad berarti sepertelon dari sejuta ke ento mun semiliar sepertelon dari semiliar mun 3 triliun berarti 1 triliun nah umat Nabi Muhammad saya masuk surga tanpa hisab sepertelon kadinto acabis ka Gusti Allah dalam keadaan abek tatusah abek ta salah ka Gusti Allah cuma tu saben salah lagi itu sabora ben Gusti Allah sapertelon juga sapertelok terakhir gitu abek ta tusah seraja salah seraja ka Gusti Allah deki keto pabeli dek ka rahmat Gusti Allah kebelasna Gusti Allah panapaki pamasuk akan neraka kada isa sakada neraka panapai sabora ben Gusti Allah langsung masuk dek ka surga malar muka abdina ben ajunan masuk ke golongan si pertama masuk surga tanpa hisab amin Allahumma amin tero thank you Pak iki waduh mangke ngucap bener tero juga tan saling doa saos Pak mentera tepat abdina ben ajunan sekadin toh bang sombeng tor pemator dari abdina kurang lebih nah nyuwun pangapura man lebih bener murni dari paparing Allah man lebih beda salah murni dari kotor hati abdina tibi ben buduna abdina tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.